Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Se swi na ku kanakanisa leswaku Sayicology Psycho u ta va a hoxi xandla eka album ya Mr Post Mr Power siku liya Ndlovu leyi nga ta huma hi N'wendzamhala ya lembe ra 2022. Hi ta tsundzuka leswaku ri laha lembeni Sayicology u endli nkandziyiso laha a ri thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook a hi tivisa leswaku eka album ya Mr Post ya N'wendzamhala u ta va karhi a tirhisana na vona. Hi ta tsundzuka leswaku na hi Paseka va tirhisanile va endla album ya Sayicology leyi nga thyiwa leswaku ri ya duma njhini. Kambe loko hi xiyisisile swithombe kumbexani minkandziyiso leswi se Mr Post va nga avelana na yena ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, ha lo vona nkandziyiso wa manana Sandile Chabalala, hi vona na xithombe xa Nomonde Roger, ivi hi vona na swithombe xa DJ Gift na Mpanyasa va ri estudio. Se lava hi vona lava se swi nga tiyisisiwa leswaku ri va hoxi xandla eka album ya Mr Post ya N'wendzamhala. A hi se vona laha Sayicology a nga estudio, se swa hi kanakanisa leswaku a nga ha kumeka a hoxa xandla eka album ya Mr Post ya lembe ra 2022 ku ya hi laha a nga tshembisa ha kona. Loko hi xiyisisile album ya Mr Post yi ta va yi tirhiwe hi vanhu vo tala loko hi pimanyeta na ya Benny Mayengani the President. Hi mhaka ku ya Benny Mayengani the President va hi tivisi leswaku va le ku tirhisaneni na Hlavu the Gupta, leswi vulaku ka ha ri vanhu vambirhi lava hi tivaka vona va nga hoxa xandla kumbe va nga ku hoxeni ka xandla eka album ya Benny Mayengani the President. Kambe loko hi languta eka tlhelo ra Mr Post ingaku se va fika 5 vanhu lava va nga ku hoxeni ka xandla eka album ya vona. Xana swi nga va swi vula leswaku album ya Mr Post yi ta fika yi tlula Benny Mayengani ke? Sweswo ni nga swi hlamula hi ndlela leyiwani. A swi hi tiyisisile leswaku album ya Mr Post ta fika yi tlula ya Benny Mayengani the President, kambe swi veka Mr Post eka xiyimo xa kahle hi mhaka ya ku ni pfumela leswaku loko vanhu va ze va hlangana estudio va hlanganisa na madzongo ku va va tirha tinsimu leti va karhi va ti tirha hi ndlela leyo. Se swi veka Mr Post eka xiyimo xa kahle ku album yi nga ta hlula yin'wanyana hi ta swi twa ntsena loko se ti-album ti humile. Hi nge koti ku va hi vula leswaku i mani a nga ta va muhluri ku ri ku ti-album ti nge se huma hi mhaka ya ku hi ta va se hi karhi hi tirhisa ku fevhela leswaku ri hina hi tsakela mani. Kambe ku va hi rhanga hi yingisela ti-album ta vona hi kona hi nga nyikaku vonelo kumbe hi nga avanyisaka ku vula leswaku ri i mani loyi a nga fika a va muhluri. Ka nkarhi wa sweswiwani hi nge swi koti ku va hi vula leswaku ri i mani loyi a nga ta hlula hi ku a hi se twa ti-album ta vona. Eka tlhelo ra Sayicology wu pfumela leswaku hi ku ka ha ri na nkarhi hi nga ha no n'wi vona a ri studio na Mr Post a karhi a ya tirhisana na vona. Hi pfumela tano hi ku ya hi laha a nga tshembisa hi kona Sayicology u ta va a ri kona eka album ya Mr Post Mr Power siku liya Ndlovu ya N'wendzamhala ya lembe ra 2022. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.